te avele nei taimi o te whatalofa atua i le pa ia malu fo i le atunu. E mai se paanga fo i ma wompe lenga fo i o le nei whasalaunga le nei vai. O te iloa mau tinoa o tolu ma le awhawai aso talu ona le aise tato prokalam. O te whamaulalo atoai mau whapea atu ia. Ono sa pisi la vai nisi foi o tūlanga ai mai se foi o le mātou move lean o mātou move mai le whale fofa se au whanau. Ia tu sa malei tūla ma le awhale ma mau le mea. Ia sa mana o la tō ia move ai la kou ia. Ia mātou mea whale. Ia sa ia nei awal foi se so soni ai le whanau. Ia no lo lava le whainta fo ia peta ia ne ia whai a le wo ina sau nei o tu ina tulka ko system o mona wha pi ma ready e whaalu whai se whasalau ia o leo mo waile ava noa o te tartar no toi foi ma whata alofa ma tuina toi ia te utau wha pe o lo manuia lava le neitu ma o te tatalo fo'i mo au ngani fo'i i o lo tutusa pau tātou i whamanianga o tātou tamawhalalang. I tūlanga o maimti ngā o le tino po lea lava tūlanga o iai. Ia te autou ia mai se wholo ni tangata. Ai o sewa noa sili o na mātango fie. Whai ai o na tātou toi maole nei ava noa. Whatalo whātu i tupu mai o le atunu. Whatalo whātu i whioi o le malo le li. Whatawhai taulanga SS. Whatalo whātu le pa ia mo le malu fo i ta maali i mwhai laung. Ia maiso sawa am ta mai ta. O le whea lava le o ngā lawil ele. O le sami. O ngā sami fo'i po whea lava le o ngā lalulangi fo le ke lope o lo o pau au mau. Whātalo whātu. E whaina a tātou paanga o mau tinao lo iai e tau mo whai whai lato i ne māmalama i lenga ngana sia tātou tu mo whangaina nei proklama. So to all my non-native Samoan speakers, I say hello, aloha, and welcome to the program. Really appreciate you trying your best just because we know each other from somewhere, especially my fellow military personnel, especially my fellow Marines. Hurrah, Semper Fi. Talufa pitoa tu lava ba le emisia ia te wa siasa o mentioninga. Ina yo uso moto fine all veterans po neia i America i vaenga au America po New Zealand po Australia po fela mo sa e survey i le toninga mo le tautoina o le malo ai mo se sa tonga lo tatu alu lua fatase po fela la tunu e au mawai au tatu malo democracy o te fa da lofa te utou ma o te fa peatu fa tai la autou o ndanga. Thank you for your service. Ia tau le ngango loto maulalo te vi ia ai foi le ngango le li ono la autou fai unga foi sa faia ina ia fa peo no autou tau toina le malo e ala ilunga i toninga ma vaenga au o tuina atu lo tau soi fua mo tātou ola mo li pui ngor sao tonga malo sao loto pei ona iai tātou uma mo si o wakinu pele Samoa Samoa tuto tasi sifo ya mai se foi tutuila manu i sai whainga malo mai se foi o pelenga ma paanga foi o lo ala na mai ia family atu pe no tuina atu o le tuato e mo foi leo seven noa e tufatsia to e foi sina tamnoanga
i le nei aso. Inai vai aso ina tea, ia pe vai aso tea, tunei le whamna tuina fo i o le tuto tasi i Samoa. O se tuto tasi sa o tau muli i lava ma so se ava no te mau o te mata tuai ma o I feel so proud of the government of Samoa, independent state of Samoa, with their means of preparations and the way they execute all the events that had been commemorated to celebrate the 64th anniversary of the independence of Samoa. O se mea na sili o na matango fie te amo o fie i tele i le whamana tuina o le ono su whātausanga talu ona tuto tasi si o tātou atunu fo i Samoa. Tuto tasi sifo. Sa o waia ma le loto momomo, ma le loto fia. Le fionga le palmia, na kapeneta i lato umalava o ena. Sa lato sa o loto ma lato lango ina le whainga malo. Whaftai a te oto. Whaftai e lato o ena mau lewa noa e malanga e atuai mai atu nui whafu i Australia, New Zealand. Nei fo i Amerika po whea lava le mesa ai o whaatumulia Samoa. Ma tātou atu po ani se leni sa tawa veina i tono o tautanga. Ma tātou atu tupe. Ia, ai o teiloa. Ui ni whaapea o lae so soni a inga mtoni ai umai fulava. Te le tau share ma tātou lango. I se leni i mole malo ma na tamo whainga foi mo le whaafianga ma le longa ina fo le ono su whātau sanga le tuto tasi. In saying that, I would say thank you so much for that great support from Australia, New Zealand, and also from here in the United States of America. Tele nisio mea foi sa o wa aia tu fo iai. Lauleta pala va uira to the negatives. I will not really go to the negative side o mesa o podcasting sa wa ai le ngata lunga o penga ta fa ilangi. A mea foi ro fa alia mai foi tono sio tatu no. I'm not going to waste the time to talk about any of that. Those who reject the accomplishment of the covenant in preparing and executing this celebration. Le mai mo so taimi paule mea o le anganga le fia le fai wina ma matanga o fia o le fai donga ino o le aso fia. So all kudos and my hats off to the Prime Minister, his cabinets, and all those who have supported the government. And also our, what do you call them? Diasporas from out of the country. No, lango ma support il tuto. Tasio sa mo na uno su fatau sanga. It was amazing, phenomenal. Matango fia tele ma tautia le me sa o ia le ngata I whaangata matuai ma sani le tunu a kala kiki masaingo ko kaso le gime o kiki ele fa pe o se le ska alo ai tau muli I lava le awa siat matunu o ita matau o le fanga o I fe o ka alo ai le awa tama mai sio matunu isa matau ia aso e le au kusol le au safa pitola ia ke au ia mola uma mga boys brigade a se ma le kale sia la mosai tono se matono ia e bo fatasi uma lava mato for support ia batau ia au lu o ui mai ia mo sa matau le gole au sa ia pe au monto ina le e fa manatu mai ai ma mai fo inisio fo fian
And congratulations to Ainu Sambi. Ngata manu malo lava ye portavanga lava la fapito lava la to Samoan la to ya krititi tonu le tunu ya le ngata fo ile ta o le afo yo o le suenga champino va malo no winga fi pa fa ina batuni au mo fafo fa pionta alo man malo fo ye le Ainu Sambi mai le fanga. So great kudos and much congratulations for ye la to nga ma ile ya ke le mamlama le po le atonu le lumo me wa sa fikanga kunga e pe no pe ko kunga ba fa sta se tu nga vale na mo le telefono vai no i le arife le kaua foi la au por foi masani ai tato ya ale situ unga sa mo le na mo le va le na aloina malo malo ya e fa peo le foi spungi ya ta ilu wa ke di vai au ni foi spungi na o foi la au la ya so asa walo foi wi va at mato no to sanga fe sa la fitsu mo levo ya yomi ile tu nga vale sa tu lua sam tau le va o manono te mana tu lele na tu ia na umwale ia le tu na tau sanga fe se la fisu mo luiva ia o le asoal na ia po le asoal nga so wa ingo ko le mai lulo ia wo sa lo walu fe la tau tau mai tono va nga awul molinko le sa lu e tonu mo va nga awul molingi mo le dus fruit tau sanga mai masina ai again aftai mo le on matango fio le celebration ai aftai fa pitoa lava le fiona ile palemia male malmalo ia sauni ninga ina nete weni simeo o misi chat wa msalo foi e o te taule tau tuina o tole tu langa foi wa ai tu langa foi peo na ele tau lo feta wa ina nei o fai asimone o nei le no falo ko ai ya wa ko ku ia foi Amerika ya by Rani Pom wa sa fanga ilalo le vanga fa pe sa fanga ilalo o se drone Iran were run into an Apache helicopter al malo Amerika ia ma fale ngai nai ai sa fa pe ma se feina ia bailake ma co-pilot ia ele se sin maliwa ia on na solu nei fa pelta ia o ana le la le sa tuina i Amerika nisi fo yo no fanga it's tono Iran o le melo ia nei ia wale ngal pawale mel fakali o malo Amerika ia pro president Trump foi balanda i vaenga i fa mautu ina mai se kala mai le ia Iran saingit fengainga o le ai se te tamawhai po se angai ngai luma e to tamawhai fausia se pomo komika ale uranium ma ko ma material iana fufoe fa o le pomo singi pomo manga o Amerika e mai sao i lima Amerika awon i al seisime yo le terminate wa ia tele o fatu e senga ma protest ko kongol malo Iran e tu sai bal melo ia nei wa o le se tu pemo ba tapuni uma e Amerika le ala vaa e alu ai a vaa i tono Iran pe mai sawa i le swa i fafo unono inga le afapilionga le tele na mo i la tu le aso etasi $500 million per day e lako swa le ai mseme o toi mo le walu ngeli masiringa ako le ko yeseva no vai tau le news va vea tunea
leo wa ia kunga I tu se fe sources fo I me te alo ia me sources lua se lau le fa ingo va tank oil tanker la was mai maswa u ai de on swa u Iran ai mai lungus Saudi Arabia mo si atu nu ia Oman Yemen ma lungai Kuwait sa we swa u le tu sa la lua se lau tanker yes wa mai fa formally wa scored ele vanga our navy fa formally Hormuz straight por vai nu ule Hormuz fa sa swa u fa forma ole mena lo ye taimi nei ai taimi nei na power melen of North America ona ya awone mais fa tete foi ile suffer o tangata savili ia lewo tu wai fa pese vanga na lava wa kwa mai ma se patino mai ele tu langa pe on mana o mia I America le a Iran met tau on a fight ona fa pe tu le o mena lo ye nei se si taimi tu po tai au de tal no to foi inisi fo tu langa lo ye e sim tau pu te fiatala no lava ele taimi nei I mea ua fia I tele si o tātou atunu. Mea sa le iai seisi o iai se mawhauwhaunga whapea. O loo a fia ai sa mope o il tātou atunu. I lea I tu ainga o langa, po lea I tu ainga lea I tu ainga o langa, po lea I tu ainga whainga o tu langa. Faale lilo. Ina ia wha mo so e ina foi o ta mao ainga I lunga o ala sili o na palapala ma le pio pio lea la pe o na iai ia tūlanga ia lea ua tā ue America the war on drugs ia po le taua I meo whala au whasai ia lea ta atia fuli na tūlanga ia America la tau whai me iwa sa 10% nei America le pa u I la lo o le tūlanga o le whala au Southton o iwa 10% le pa u le wo iai whakampea I Europe si se fultau sanga tabuai o le mea la le o tupu le o le mea tonu lava o te fiatal no atu ai o le awala wa whaina ai nisi o alom whanau o le atunu ua whapea o na lato whaatau nuina ini tūlanga sili o na tautia e le ai masolato malama I le whainga o ia tuang ainga whapea I te ia I tu ainga whainga whapea ai ua whaia ona o lungo lea masalo le sele o te le taua ni suafa ni noni ala lafanga o ngia lava tūlanga wa o le tala malama lava mai Samoan ato e tu sai ma le mea ua tupu tau no whapea atu pea au tō manatua na awina mai Samoan I tau le lea sto o lua I le o mai le ifiki o mai Australia o lola I Vietnam ina I whatangata waleina nisi fo I o wha na alo Samoa tōlu o ke le kalangola po le ale mea le bodi I tōlu I Samoa I Vietnam po ngofo ai po whai ai po le ale tūla o iai ia pe o te whapea te fwoi suafo o nei ali I sa awina mai Samoa seisi ina ia whao ina lea tangata waleina o nei foi whanau Samoa I tonu Vietnam le ai o te tala noa I lunga ai pese ino watu ina le amatanga maina o le nei o atai te podcast o te fia tau tala lava au ia mea I ele experience au ma anything is military related malama ma le poto wha military ona o whapea lea whawhewhenga o ngei ka moiki what they're only what mid 20 years old o mai I Australia ya mamlama le whangtalanga however
they obtain Australian passports through falsification of documents and all that. E malanga I kong Vietnam. No lea. Ona whaali mai le klipi. Pa whai tau te le matamatai au whaatolu no matamatai. I le mea na whaao ia mataulia le peno whaat. Was sent mai e le cartel, ka o coconut cartel, le lau kako ulongi ai, e saoa. E iai le vaenga le kengi le ka o cartel. Le por cartel Samoa, ale ka ungi o coconut cartel. E o e wha tangata waleina pe whasiotia upu whaingofie. Ia nisi te o lua o nofo tongo Vietnam. O le ale mafuanga nofo Vietnam, o me nau tele e o iso mamlama pa tele Vietnam nofo ia. No mata le clip. Sa vale tu lava le li lea le tasio le o le awori na mai Samoa. Failanga hood pise suki sweatpants and sweatshirt hood faile hood. Nga la kon mela kum moi ka ngaka pa wal me ka fanu bang le fanga ka wandri la ko wa ko e fo I mai e fa pe lo winga lo winga le malia loko I le pe o isi si wo misi fanga le puru pe ai no an ona ngata le ina o le film ia po le camera fo yo security camera le anga po e dungo no fole mo ma fo mo fa no I nei me fa pe nei bo o tato atu ma mai nei fa na o to lokalo fai na yo lato a inga Samoa e o fai le nei me mo ta vale fa ai le ai ma se lato poto po se mamlama po se iloa po se poto masani fa tau wina nei tulanga fa pe nei they want to be assassins and they want to assassinate two people in Vietnam. Sila uto. There's a few places in the world in which I don't really mess around with. Siapangi ma il Asia area ako. Eu fui Singapore, Filipina. E atu foi tātou ia Samoa, kai ongo fu, kai kose lau mong kupu onga. Ongo fu ku fia le mawarulunga. Wawai aku I kingo o leo ia ma tangata ia. Pe foi le mga whakawai ia. But I've seen it with my own eyes. Yang kau mawai foi ia kongo Singapore. E le aia sewa ngoe kuwa kama ngai kangaka solitula fono ito. Ele ingi me fa pe o kula fono e Amerika ki fa pe I want to talk to my lawyer and that's it. Winga. Interrogation is over. Now every means of interviewing or interrogating this person is done until we provide a lawyer lelo mangao ia le afo le suspect o kungu ia e ke ang me fa pena por alo fio ki go malo si lalo mawulunga wala pong ko lua ngai kama I Vietnamese voye nga ale lave ole po vaio kuri e lui foi lalo kau mangava kau le ua makapongia put you in a straight jacket piki o ilunga ka peko fa peko ongo e velo ko kongole ole venda leo e peia ole beto alo se tu lo la o te lo la ole mena sa tamu sa manatu ye le wodi kalo fai what ai ke fikala ngoli u berlea le mea we ia te au foi iai manisi foi o telo na iuso Samoa sa matunga lulu tul malinkoa
ai mai se fo'i na isi fo'i uso po tono le army po le navy. We were trained such things as assassination. Go now. O tangata sa traininga o me whapenge. His name is Carlos Hathcock. He's one of the most dangerous, or I will say the most dangerous sniper in Vietnam. E alanga dangerous. E isi snipers como Vietnam, ke le foi la como na fai. A tangata le ka o Carlos Hathcock. You can Google it. Carlos, Carlos, Hathcock, Hathcock. O le bawa me ka uaia Carlos Hathcock. O target le alue whakaumu oil tangata valeina. They're all top-notch generals and top-notch officers of communist China or communist side of the Vietnam. So o tangata le sau o ia le pe sau ia le aonga snipers of the United States Marine Corps. So fa unga lai fai sau lava na ia la toe as a special guest e mawhaisana tau talanga fo i le pe ona fai. O le mea fo e leo se me fai ngofia tasi lea o sili o ngā tafi tono o le malo. In 1982, ngā le ele iai se o le to iai se sniper school o le army. So all the army snipers and the Navy SEALs, they are Mike Congo sniper school o le malinko. And there's a reason that the army stop or move away from sniper school for some stupid reasons. I mean, I'm talking about not the army part, the politics that was really involved. Or no, because of politics involving or the mission of sniper. O le mela, o te fiata o atu ia te auto. O me, a halu, a sense si fa, tau nuina se me fa pefa. O le mea siling ka ua, is discipline. Longa lua, o le patience, o le ongo sa inga, o le mea o le atupu iu. O le ngaka leo Carlos Hathcock. E kokolo le mangava ma le fanga. Pe lua se kokolo ai whakawakawa le se lau mika. Ai se a. Ono le whae tete foli ne aua ne iloa pe maui. E wha pe na. E se me whainga kā kere. O le mea la leo te iloa e au la tau fo le kaimi e. O te le iloa fo mataulia. O te le iloa i nei whanau. I le ngana whaingo fie. Na la whanga ingas ka ngaka mua lalo la. Did they ever kill somebody before? If they did, maybe o la yesin ka mawhanga for really there. How about what was the situation? Alal me ngakupu, alal me wheneng whaiai. Aya tau. Okay, loe le I vaya. Ile makere o mo li o le street. Mo le street o le kumu. Aya waku waku tangata vale inai le si foi whanau uso sa moia. It's very simple. O le po. E le whakarikari, le aise ono sai, le aise se amio po le discipline. E control ai fo I lele ma ilo le lele me tau ona whai ina ia au
one of the most important thing in the mele pe winners to learn for pair, which is you have to know exactly how to exit. You have to make up your own good exit points. Da uma on fatau winner le low mission o fele me kelo o fele me kelo ya ke vai nga papa al fanga kam vai kungo balu la ko fele me ngari la ko o te tio I o te ye kelo no I was so horrified ile I ko inga me fa pe pole me o aku fo I fa ngangi drugs fo ile pi o le ke ai fo ile tino wa o le tala le no fa lo mo fa pe e aku uma lo ona fasiotia ia se tu lo lava le ngana ia vaenga ia le Samoa ia tonu I Vietnam na so sola le ngai I ko o Cambodia fa fela nga fai hoinga nga yese a walan fai ai ona nga fo yonga nga fa fenga fai le na tu lang femen ka bo ia e wa pa ngal me la ke lo na to mai le film safari o nei mea ka ke fa longo tala no ai tangata fo I lungo newspaper ma Facebook mai e lava vale a ngaka kangoror ka mo ai e senda kual ka ngaka o fai ko aping ye ka kai o long fale fa pinge ngi fam kalanga le mesta fo le pe fai fa vi fo le my question is fa fe ka kalen sending ka kare has he killed anybody se kulo wol nga has he eliminated any living souls I felt it's tono o se o ainga e foi na yo tau ainga na fale pui o no le mel nei o lea ia o le tangata valeina foi o se nisi tangata foi a le ainga la tu ai sa faia se tasi oli sa faia lunga o le ika ke na tele ma vovoinga la e ono a fai nai pe maliu o se tasi foi o so la vasio matonu ilana mesa fai a wo luole la vea to yo soy mal mai fato si so le na maliu ia ma fa pena ai ona le vea fo ngi kula fong o leisi mena tupu se tasio to songo lo tinasa fa pere tala o ile kalanga le fa pui ta fa ingata ina ua maea ona mangalo uma pangota ile tuto tasi le ono lua a o ia ko kalanga kona o ia lea ta mai tawina lana mesa fai le ta ua lunga famsinonga o faseta ngata fa moina it was all premeditated yeah na sa fai foi anga I lona ia te lona o langa I tonu fa pui to a mangalo lava se wa ko le o matua foi asi ona soifua ia ai sia ki lava lava sia ki every weekend lava sia ki anga o le ofisa o le this is about 62 or 63 ia ai o mea le valu se fulu mo o lai lava ai kwa makanga kala kui ko foi le pole somewhere in the mid 80s I why appears le every Friday every weekend se o lava ina maliu o ia I tu i luna ai I matua ai o nei la tangata me mea wo o ia
o lea sa o le ile no tano mo tuai le nganga salamo mi fai on salamo mi fai on ai se langa fo ile simen fo mafo win pata tu mai la le mele na o ai nai fa na uia e o lava inga e fa uma ala ofisidi o kapela o ri se mo a se tua a se tulo see killing is not really my pet peeve. So as many other soldiers and Marines, and you name it. But when it comes to the time that it matters, does it bother you? I kailo is. O me o se me whainga tā. A mako ngō fo ma share experience for ia ma tele for yo nisi o lātou. Tasi ali in whape mai te. Oh, the first time e ala kanga o le o kusala instructor le mai le infantry school he was a Vietnam vet. Me ia le fiu ka whanga ko ala sawa. Ai wa ke ia wa o me pe ko se fulu ia ka foile. Ai whako ala vese langa lava I langa pulu whanga. O le ala menga whai. Whamaina la vea pa u lalo ku roa foile le pe wa meia. Why? Wale wonga inoa. This was his first kill. This is the first human being he killed. Yeah. Angale tai vakulanga platoon sergeant. Ako ilalo follow wa makalilo kukusa o long wingos. Will provide a big target I angale enemy. Fango e umai mulongo iso I fu inga wa la le solo ya le wa fam. And then he get the second one, the third one. Lala nuku. Yeah, o makanga sa fu ile I wo pay lava wa o se what come natural. O le mea la lea. Peke whea koe iga ese lava tangata I ma lato wha longo fo I o lato langona I me wha penei. Ia o isi e molaanga na maliu sa si la wheta o inga fo ile po kilo le ia. Ia ke ale o ngogo kangia. So emotional sometimes. Ia foi tangata wa ki le fa li foi le mo ta mo fai nisi winga sili on le o fata singa tusa male international law me kau tau international law of war. Yeah, when if I tele ile merna o te tilo o te mafo fawila pe ona nei lo sila fie nei fa nau le meo le ala o fai o se me sili no tau tia le ona matu ia. Ya kakeva aya kulav. He was so amateur. Wa kaile wala nga kasia kakale ngo vaya kwa ya uia. No. Le po he does it in the street under the lights. Ya ilung ai le ila ku foi va vai in recon more the area. Defa if I po ingi cameras me fa pena. Me le ut fa peatua. Ya te utou whanau Samoa. O le fit se fulu le walulo a toa nei li lua vai aso kolo fiku kasi. Yeah. I utou alo ese mai male nei mea. Ma fua mo nei mea ono tu langa whala ona. Coconut cartel. O cartel o se upule tusa
Fasingo ngai se pisingisi fo le control le la tou me lava e au fia i le kau le price o le alu i fafo ma le sau kongu o po tulang fetawainga fai ala kou ala tou tu la fong me ngai ka o le winga ngā le upunga i le ngangana Britania no o le cartel i Mexico Sinaloa ko i kofu ale ko ngumanga o Mexico la ko pe lima e la ko cartels po la ko kufa pe na o la tou ia lo sponsoring na fala o a le ala o falongo atu e sa o ala e iai fo cartel tonu Samoa o lea o te au ngani atuai i o whanau ma e pulanga o la tunu o lo whaifo lo la tō langa tala wau alo ese mai male influence or involving with drugs. The money you're going to make has no value and it's not worth it. It's not worth your life. It's not worth your life to lose of becoming a member of these cartels. Stay away from it. And o tau ia ko ka whapele o kongi kupe ko kio e whaintu lang whapea. You know, if it's not your territory, don't trespass. If it's not your profession, stick with a confession. If you don't know anything about it, walk away. Ai aua nei whase tia o tau ono mataritu. Ava ai whare. Wale maanga i o lio ta whaano no tusha tatua tunu. Telu se leni no o watu e so swan. O e ave o tau a tau mea nai fia whai yo ko pisingisi. Po sau wafa ngoka, po sau lea lava sau lo whato anga. I whono whawale tu malo i mea watu e se leni so swan ia te uto. Se mo wali kupe mamama. Fi whatasia i oe mo lo wainga. Fi whakase i o mo nu. Mai tau tua ile nu, mai tau tua ilo wainga, tau tua ilo e kalesia. Ai alo ese me mo nei mea. Tu inatu nei whautuange a te auto. Le teimi lava e ta ua ilo i ngō i lungo. O se tu langa whapea. What you eliminate somebody's life. Or eliminate a human being from living. O se teimi whana sili o na whanau no. E king e peia e po wheme kia di ai. There's always that urge. Something is still watching you behind your back. O leo ki whapea koa ina iau tō maua le nganga. Whai teimi whai o tū tau sanga. Mo tō ainga. Tono e kale sia. Tō anga I a onga. Tō anga e, we got a university in Samoa. What else you need? Finish your college or high school, whatever you want to call it, and go to university over there. Whawau pēlau tō whainga. That's what happened. But right now, why parase men whaina e whai e lungo o mikau technology o tō nau ata mai tele I tū lango technology. I alo ese mai. So anything that has related or has anything to do with the drugs, stay away from it. And if any fool has ever tried to convince you to go and kill somebody or assassinate somebody just because to satisfy their purpose of having their own business, please stay away from it. And if you know something, say something. To the authorities. Yeah. Male fatu tonga te olo manuia ma leitam whainga o tātou marul malo. I le pui pui o leo
o le tatou atunuu ma ia tulang. Na talanoa atu nei a te outou, o le tatou te whapea atu ai. Ia so, noa ia, please love, like, and share ka kopolo kalama, and subscribe. Please, subscribe to the Proclama in a whapea o na maura wanoa te tartanoa atu ai pea. O lea taeao, o lea whai fwoi tui nā tuai se si mahenga fwoi whapopongo o tatu tanoanga pe o na whai o le nei aso. Ma o te whapea tuai, this is Ene or To, host of Island and Iron, a veteran stake, Anuia, Soifua, and Simplify.